Hajya na Donald Trump tutagurane kumucoresha nawe. Byafa ko tuvuga yuko kiya gihe nyene na byari bimeze nabi cyo twari turi. Ego exactement. Byari bimeze nabi. Abantu bo babona ari comedy. Abantu babona ko ari comedy ncorera bagaca bibaza ngo Gasore ku matwenza hano ari wose kundagera banapigitse shonje. Karabaye. Mbonye nimero yo muri America please nyandiki hello. Sawa. Maze kuvuga ati ni sawa. Ewe na kamera dufise. Nukuri umva ndiko ndikorana na kamera mfise. Kandi yagira kuramutse. Byaza kurangira gute? Byaza kurangira mu diaspora nawe ariko nibuka hari abantu baca bambwira ngo none Gasore urabuze ayo mafaranga kandi uri umustar. Tukwemeye kandi ngana Bashambye ati oya mfise make yashaka kongereza kugira nikureyo. Urumva rero ibi bintu by'ubustare bari Imana. Aya bamwe twagiye turabesha. Urumva. Okay, you're talking about faking life. Faking ubuzima. Yeah, of course. So, ikintu cyambere gufeka ubuzima nturi kura fakinga bajya abantu bagukurikirana cyangwa bakubona. Uri kura fakinga, uri kwifekinga wowe nyine. Yeah. Wowe uratanga muri kura uvuze ngo gushaka ku mastating wa ku mabici wa maheri ugasanga ubuzima bwawe ubayeho nabi. Attention uri kurishira mu kaga. Better to live your own life. Urumva? Aho onye nuvuga ati ingaruka birimo ni nko kwishira mu gashuka wenyine utabizi. Exactement rero n'abadeprima nibyo namivuga abastare benshi nga mu Burundi mujye mukaraba ugahamagara umupsikologe akabicarika hamwe usanga benshi mu mutwe baramaze kuba deprime ama depression arabuzuye kuko iyo experience ndiko ndakubwira nawe uzi ko waciyemo nanje naciyemo exactement dusubire muri vyabihe ego dusubire muri ca gihe ca Bisangamani Gasore yaravumye cyane ko numvuga donc wari aho wacha wasanga abana bavuga Gasore comedy aho wacha nibaza ko ari yo umwe muri project nyinshi wakoze ikagira ikimaze kumariye mu buzima bwawe byari bimeze gute muri rusange kijya gihe no mu ubibona gute kijya gihe en général vous Bisangamani niyo hit yacu niyo hit yacu otherwise uvuze ngo ndabibona gute nabibona neza kuko yacu imyaka myinshi nabibona neza cyarangyohera kuko ni ikintu napambanye umwanya munini ndagishika ko ndavuga ati Imana ishimwe ndego mu nyuma tubona ko mwavanye n'abari musanzwe mukorana kandi filme yagarukiye hagati kandi abantu bari bakishaka nego yaruhombo wagize nihe nyungu wagize kuvana na management yayihuriro muri musanzwe mukorana premièrement ruhombo rubaho ku makote yose urabona deshisho gihe twari novuga yuko twari yanda management y'umuntu asoza dufasha ngira kudufasha cyangwa muri kategori yo kuvuga ati ni twe twarakora gusa ariko ni twari duza ati les moyens amanuze like novuga ivyuma bikoreshwa canke en général organisation imeze gute itegurwa gute rero tumaze kuvana uruhombo ruba hose premièrement urabona ko twavanye abakiri twadusanze tuzinanye jeu d'acteur muri twese bamwe turavana bisubwa ko kuri jeu d'acteur y'umuntu ari ikintu kigabanuka kuri production ari ikintu kigabanuka bica bisaba ko utangura kwirondera bushasha rero utaronse abantu bagufata mu mugongo nk'abajya mwahorana biragoye inyuma yaho twasanze tuko dukorera ubusa tacu tuko turinjiza nkuko ubibona no mu malebo menshi nga mu Burundi nigira ramba nuko nyene biva ko ku kanoti batinjiza birava ko tuma tubona ibintu nyene byabaye hit cyane ugasanga abantu bo babikora kugira bibe hit ko atagafaranga babafise canke barayaronka bakinumira abantu babikora babe hit after kuba hit bigira ico bibingirije mu buzima bibabesheho munyuma ugasanga bajya bavuga ngo bari hejuru yabo bobo ugasanga ari we ko banywa amaraso y'abajya bakoreshwa wowe ukabona ngo baye muri yanzu ngo ni management iriha yego nuko kumbe management yoyo injiza 3 fois kurusha yo bakurihiriza
yes umaze kurona hari ikintu kimwe muravuga umaze kubaka izina ukamara kubona iryo zina ntacyo riko yakwinjiriza uca useda abenshi niyo mpamvu baca baseda bakabivamwo bakigira bagatangura kwikorera ubwabo ariko no gutangura gukora uri wenyine ubwawe ni yindi ntambara nshasha ubutanguye azeho exactement rero n'abadeprima nibyo namivuga abastare benshi nga mu Burundi mujye mukaraba ugahamagara umusologe akabicarika hamwe usanga benshi mu mutwe baramaze kuba deprime ama depression arabuzuye kuko iyo experience ndiko ndakubwira nawe uzi ko waciyemo nanje naciyemo exactement ako twibaze ko kiyagiye nawe ata muntu wacora kandi wari hit muri Bisangamani umuntu nacora gutashika nacora iyo byawo bwatewe agucoresha umuntu yiga yo ati brother jewe ahubwo mu Burundi nije muntu wa mbere bari bazi acoresha urumva jewe nije muntu wa mbere jewe naracoresheje Francine ncoresha umukuru w'igihugu son excellence jewe nacoresha cyari umuntu acoresha hajya na Donald Trump tutagurane kumucoresha nawe byafa kuki tuvuga yuko kiyagihe nyene no byari bimeze nabi twari turi ego exactement zari bimeze nabi abantu bo babona ari comedy abantu babona ko ari comedy ncorera bagaca bibaza ngo gasura ku matwinza hano ari wose ndagera banapigitse shonje karabaye mbonye nimero yo muri America please nyandiki hello savant maze kuvuga ati ni sawa ewe na kamera dufise nukuri umva ndiko ndikorana na kamera mfise kandi agera kuramutse byaza kurangira gute byaza kurangira mu diaspora we ariko nibuka hari abantu baca bambwira ngo none Gasore urabuze ayo mafaranga kandi uri umustar tukwemera kandi ngana bashambye ati oya mfise make yashaka kongereza kugira nikureyo urumva rero ibi bintu by'ubustare bano Imana aya bamwe twagiye turabesha urumva kazubona ngo umustari yirirwa ko Oscar fashion akotesha impuzu nimbaheza kuzambara agaca zisubizayo agaca vyimba kujya ku Barvin Smith amarori y'abasuderi ibipantaro bijejeta ikiratu kigira ngaha gaca umubona hano kandi bakunda gusohokera muri arena kenshi arizo abastare benshi basohokera muri arena n'amafaranga arenga 20 afite umufuko avuga ati shika hajya ngura agacupa kamwe tubiri abandi n'abafana gutenda gufana wandiko mwikweje nta kibazo agaca kugurira kano gasanga akanyikiyere gasanga akanywa kijaki ubuzima bwiwe ugasanga amenyereye cyane mobimba exactement nicyo kigwa gihari kwiyitirira ico utari niko muri usanga biba bimeze nk'aho umuntu kuri stati yiwe tuba tubona yama postinga ifungurwa nziza inyama ifana kuri beach ameza yasukiye ahantu heza kandi atavyigeza ko usanga n'amafoto ariyo yatereshaje kuri Google ugasanga rero umuntu tumufata mu ishusho irenze yego kandi umuntu mu buzima bwiwe bwite buri private abayeho nabi ameze nabi agatinya rya zina giwe ryadose nice cigwa twamwigira twokwiga mu camake you're talking about faking life faking ubuzima of course so ikintu ca mbere gufaking ubuzima nturi kura fakinga bajya abantu bagukurikirana canke bakubona uri kura fakinga uri kuri fakinga wowe nyine wowe uratanga ngo uri kura uvuze ngo gushaka ku mastatingo ama ku mabici wa mahehe ugasanga ubuzima bwawe ubayeho nabi attention uri kurishira mu kaga better to live your own life urumva aho onye nuvuga ati ingaruka birimo ni nko kwishira mu gashuka wenyine utabizi urumva today uri kureka abantu ngo amakoma beach ngo akazi kujya uvuze ngo uri kura postinga mfungura inja zikaze buri munsi ku mastati urumva ubideje ugasanga nta hantu ubangirura cyaba no kwa nyoko cyangwa usanga umusitari upanganye n'abajama batandatu ngashaka exactement urumva rero ukagira aho ugira ikibazo ugacubwira abajya abantu nyine bakurikira ku mastati ati naka nagize ikibazo ndakeneye umfashe n'ibihumbi 30 igabo nyina kibona message aratangara ati uyu muntu burya azomushikira kabura 30,000 kandi tuga tubona twereka ngo ari ahantu hakaze ngo afunga ibintu bikaze non ça c'est pas vrai nous c'est à t'emprisonner toi-même oui
rero bera gufakinga life mu buzima si byiza kandi bisenga gukana